Assalamu alaikum. Bazar Bas YouTube kanalının жалпы катталуучулары, саламатсыздарбы? Биз Оштон чыгып Жалалабадка жөнөдүк. Жалалабадда бир-эки ишкер, жеке ишкер акаларыбыз бар экен да. Ошолор жөнүндө кичине маалымат берели деп. Не бизнес кылышат? Кандай бизнес кылышат? Кандай пайда табышат? Ошол жөнүндө маалымат беребиз. Biz 30 adırga gelip kaldık tuğanlar. Bizge ak jol tilep koyuңуздар. Mına sizlerge bir жолдорду көргөзүп коеюн дедим да. Жаз келип, бардык дарактар көктөп, жол сонун ачылып калган чагы. Алыскы жерлерде көрүп турган туғандарыбыз, эгерде ким каерден көрүп жатат, ошону комментарийге жазып коюңуздар. Биз Жалалабадтын ашууларында кетип атабыз. Тугандар. Не деген айыл дедиңиз бу жерде? Ташакул деген айыл. Ташакул? Ташакул деген айылга жеттик, тугандар. Өттүк одон. Ал жерде бир абам менен эжем. Ne kazıydı mı yerde o? Yok. Hani yere. Bir de ona taş var o şurada da. Taş. Ben süleşip. Buna karşı mı? Na. Bilite kılatırgan taş deydi o. Bir de dayandı. Süleşip gidiyoruz da o. Hemen da oraya da. Oo. Gazprom жаққа жөнөдүк. Gazpromга жөнөдүңүз ооба? Барпыга жетип десең, азыр бuyагы барпы да? Бuyагы барпы? Барпы айыл. Осы чыккан айыл десең. Барпы айылы. Бизди бүт кыргызстандыктар көрөт, ооба? Салам жолдоп койсоңуз ham болот кыргызстандыктарга. Кыргызстандыктарга салам айтам, адамдарга. Же көрүнүп сүйлөп коесузбу? Ya, işine bilgili olsun. Ben soğukta bakıla Kırgızlar. Ana, işine ilgili, ben soğukta olunuzlar deyip. Ben Özbekistan'da Kırgız'la Koçköy'deyim, Cana Kırgızstan. Oğlum, Özbekistan'da Kırgızmın deyip, Kırgızstan'a Koçköy'es be. 2007 Koçköy'deyim. 2007 Koçköy'es. Cengiz Mesni, Kırgızstan'da. Cengiz Mesni, Kırgızstan'dan болады. Başta gel uylandım da buna. Siz Özbekistan'da törölgünüz. 48'e çıktım. 48'e çıktınız. Şuna kaç yaşlı olmaz? 73. 73 yaşlı olmadı. Beni ataman 3 yaş çoğun gelsin. Bir yerde caşıyor kanday avamday adırlar eken. Adırlar eken. Suyu satып алабыз, ошолор. Soğuk indi koyacaksın da. Suyunu satып аласыздар, ошол эле кыйынчылык. Ошого кыйынчылык жок. Жашоо жыргал деңиз. Мына. Кичине зерикпей сүйлөшүп, зеригип келип аттым эле, ооба. Эми шерик болуп сүйлөшүп кетебиз. Мына барпы айыл ошондо түшкөндө? Ооба, барпы айыл. Кошчан деген айыл. Мына. Кичине билгендериңизди сүйлөп кетиң эми, ооба. Азыр Барпыны перевалга чыгып. Барпынын перевалынан түшөбүз дейт ооба. Бул перевалга неме келдик да. Там перевал. Мана Барпын босчан айылдар. Ооба, не болуп Өзбекстандан Кыргызстанга көчүп келип калдыңыз? Ошо жөнүндө бир сүйлөп бербейсизби? Ben bir yerde koyma alıyordum. Негизи Өзбекстанда төрөлгөнсүз. Канча жыл жашадыңыз Өзбекстанда? 42 yıl yaşadım. 42 жыл жашадыңызбы? 42 жыл жашадым дейт Өзбекстанда. Анан бияка көчүп өттүңүз. Граждан Кыргызстанбы азыр? Ооба. Bir жарым жыл болду ага. Эми алдым. Бир жарым жыл болду. Келсалар келер участкалар. Не дейт келип алып? Жаңы. Акидет да. Бисмилlah себедес.
Men ağaca almay жүрүп жай гана мен алып бердим да. Siz de algandan keyin alıp berdiniz. Ооба. Şurada göçüp koyup. Nerede kemesi bulduk da. Mesela Zerige özüm menen özüm süйлөшүп келип attım bile da. Mana bu yağmur gidip beri al da. Çüşü da o zaman beri oldan. Sekin buna anti furalar. Sekin çıkıp keletken çağı tuğanlar. Biz o Oştun aeroportun janında yaşayız o. Çölde. Çöldeydi onda jelerde. Bilmem, yaxşı bilmeyim. Oştu bilbeysiz mi? Ha. Barganız boşqa? Kem bargam o. Boşqa kam barganmın deydi o. Menin nima kelinim Oşta Kırgızchaga ayıldı. Oşta Qırgızchakdan bo'la o jengam. Ha. Jengam Oşta Qırgızchakdan bo'la. Bu men kelinim şu anda. Bu bu yoqda Naymandan. Narimandan? Nayman degen. Nayman degen aylam. Jide Nayman degen. Lan ne oldu gen? Ava bir tushib qo'yin ha. Түшкөнчө. Sekin joldu ulantamiz ham. Na borpi da o ha? Ha borpi. Borpi cho'ng deng. Jo'lazovi, go'razovi deb bekorga aytmaydi-da. Jolda Oşta tikomen kelmey, alsa kelganmisiz, biz 2 saat sotda kelganmisiz. O Bitiko menen men Bishkekке borib keldim, o o'tganda. Ayman dese. Qata olgan? Ha, jo'llar borib kelayotgan. Yaxshi bo'lsa. Yaxshi bo'lsa. Ova. Yetmiş altı kendi atan ha? Ha, 76. O'zbekistonning qayerine törilgansiz? To'qol qalqa Sütgön degen ayıl. Ne degen ayldasiz? Sütgön degen ayıl. Sütgön degen ayl. Qaysi oblastdan keladi o? Andijan. Andijan. O Andijan, Qo'rg'onto'y dengiz. Jalavatın biri oldu da bu tuğanlar sekin düşürüz. Şaşbay 5 minut olsa 5 minut keyin o. Kırgız ayılda biz ayılda Kırgız olmaz mektepte. O'zbekistonda qirg'izcha o'qigansiz. Qirg'iz maktablar bormi O'zbekistonda? Da, to'liq turadi. Uylensang ham haq bo'ladi, nima qalpaq deb chiqardi. Taksisi bo'ldi. Uylensang nima kutib qoladi Qirg'izlar. Bizga vaqtida park. Qalpaq qilgan muzikani chalab. Uylensang как положено qalpoq. Qo'y как положено qirg'izcha dengiz. Mana yerda qanday bo'lsa shundayda. 100 ming qalin bersang, o yerda 100 ming qalin berasiz. Shunday edi. Mal so'ysam mal so'yasiz. Hem sizler meni tuğanlar Jalavatda jolugabыз, Jalavatda. Tuğanlar Jalavat'ın kuruguna gelip kaldık, Jalavat'ın kuruguna. Buyursa sizlerge Jalavat'ta xizmat qilamiz. Baka. Mına tuğanlar Jalavat'ın kurugu. Oң жаққа бұрылсаңыздар Жалалабад шаары, жаштардын шаары Жалалабад дейбиле. Мынага. Жаштардын шаары Жалалабаддабыз, Мухаммед Ажы кафесинин жанында.